Ning Sanja Kaham Chini Joto TF ni members rokno statewide je TF members najak central ni ingthung district ni ingthung block ni ingthung tai unit ni various town committees rokno busung saklai na musungo chini second state level conference omo 26th November 2022 o ungnani bagai final angka haini bagino joto district tai block levels rokno sung omono sanamusu je norokni performance report tai various activities ni report by 22nd of November norok sini officer rohopaidi tai o programo khoroksafana misngi manglak sung request kayo joto members across the state o program no success khayoi equally participate khainai angnani bagai chini venue ungka Agartala town hall time 11 am onwards sung omo final khaika tabok omnoti taibo saikhnari nai chini advisory board ni chairperson tongo madam Ojita Tripura tongo chini o jagao convener tai women cell ni president tai central ni vice president tai advisory board ni members rok tongo chini central ni neta rok tongo joto tabu boroknobu kisa somoy rinai Sanja kaham joto TF ni chini members takuk tibuk songno tini jeng o jagao kaisa press meet khainani naimani khai haise Phainai 26 November 2022 sung second state level chini conference tangnai a conference o joto chini TF ni members joto phaioi chini thai town hall o ঠিক সময় 11টা ni bisingo phai manjagai chini je conference no successful khainani bagai ang chini o je conference ni preparatory committee ni convener ngai joto ni thani koihoro जों आदिनो जराव फायै सिनि जे कन्फारेन्स न नायथक खायनाय जों जतनो सक्सेस खायनानि बागै मा फायलायनाय ते सिनि जत सिनि ब्लक कमिटी डिस्ट्रिक्ट कमिटी यूनिट कमिटी नि जत आदं रंनो बकयो सिनि 22nd November नि बिसिंगो सिनि जत रिपोर्ट स्टक जों सिनि टीएफ नि सेन्ट्रल पाथगै जों program no naithok khaina bagai ma saitok lainai abuni bagai ani koimu jotono no hambai senior state level conference organized by TF omoto joto saimano omo in support of Greater Tripura land tai bubagrani je movement oti krak khai support lainani bagai kopchak lainani bagai o pandano chung organize khainani thangai tongo Sanja kaham jotono tai tini chung 26 November ro chini second state level conference tongo aboni bagai chung preparatory committee khajak o committee ni convener tai women cell ni president chini TF ni president chini advisory committee ni vice chairman tai TF ni central committee ni vice president GS AGS tai women cell ni joto adong jog rok no belai khai khulumung ya faro hamjak ma ya faro tai norong ni channel ti je nai tong nai chini takhok bukhok TF ni specially chini central level ni tongo district president block president GS AGS unit president joto no nang kopok namu chungo chini 26 tarik je second state level conference ngai oro chung belai nangkok mani kok sab rok chini chap laina ni tongo Norok ke bokar jagya khai chini conference manjak phai chini conference no chini je muchung tei jeng je kha kama tei kok lam sab lai chini o conference no successful khaina ni bagai jotono manjak na ni bagai ang haino hai as a chairperson of Tripura Employees Federation about TF ni chairperson ngai jotono no kobogo jotono no hambai